Yowe chinemba eche tayari West TV okwamena ninje Mate Ishak umunyamyatse ukwa hano Kasese district okwanda myenu tuli Karusandara kande tukara traberi asa ukwa famo eyo mulimi Nyakabara hano Dembe Godfrey kande ono ni mulimi Nyakabara erirwa hano mu Bipende ye Karusandara. Beitu tukachimenyera inde hano bawutre obutsibu owe ebeyi especially ebeyi y'omwani yikahindahinduka obulisaha ebiremwa nge vanilla hatya hutukabwira abalimi abate bamutina muma babirichuka erangira nde ebitina bikuwabo bakabe temanga so tule hano na Dembe turangire nikutukakanayo kumwatsi oyu erangira nde government ikarwayo neriba waticha ibonga balimi abo mwani abe vanilla abe kokoa neko government yang naba waticha way to Dembe webale muno kubazaho neitwe aba tayari West TV abantu mbenda kumanya ebizibu mukurabamu kukira muno inywe nkabalimi abo mwani hano mu Karusandara. Webale muno umutekatesi wa programu amabaro mazire gabaza Godfrey Dembe Kasozi nko mulimi omwani kokoa vanilla emicungwa ebitoka mu nebindi farm in bajeta Karu Coffee Farm eri Karusandara sub county ebizubu itwe ebindi ebitukwata umuno bizubu yebeyi omwani wagorora ngu tukamara kuteka ntekateka yokunoga omwani murungi kandi omwani tugunoga murungi ogusoma kugenda mukatari beto omwani isazuno gurugira beyi mtwaro gumu na kenda mtwaro gumu na kasanju atugulia mtwaro gumu n'13 norora ngu kandi to beyi tukuba abakozi tosoma kubagamira ngo ato mwani guhindukire nanyo beyi yokutema ebeyi yokunoga unajiyaho ebeyi ngo kubo gitire umufamu nuko kwikara so ntukosebwa muno abwe beyi ejo inywe abakugura omwani gunu babagamba anti fluctuation iginerete bwaki batugamba ngu abakugura omwani obagutwara ngo akatare kakozereki akatare kagwiri atu muto bagamba akatare kagwiri ibo ragamba nyoni ndemera wa mtwaro gumu na kasanju ngamba nyoti nkugura kandi atomondi uragutwara nka toyine stone noja gwikazamu ngolinde season ekwija toyine ubundi nobuli na loan nojumanya za banka zetu za hanu ziba zikulu maraka nogwezo usasule orugi mabanja ago tuizire twarora na mwina nembera yengude talinungi tinkumanyi Kenya abalimi bakunu engude zinu nzibakwataho zita mukurora nti mwatwara ibirema byanyu mu butare yita abalimi ba Karusandara abakulima omwana abakulima nebindi turikubu muno engude tuzuro engudo hanu kupangisa ne motoka ngoje twaro omwana gwawe ne kusaba sente nyingi muno sometimes noika na guteka burabura nzigenda nzigwa tosobora guteka mutwe ati nkana romu kunoge nsamu kama kumyana ningoza ngunziche mutawini umukatari bakatari kagumire keikamu emotoka yakubene kutwara mtwaro nk'ikumi nekusaba mtwaro kama kumyana akuye ngudo tuzoro ni ngudo wazurora zona zicweka cwekere kandi hano tuterwa na amezi government cha amezi chimanyire ibi ngudo bimanyire so tuba tusaba ngo infrastructure ejo government ji improvingeho etkora amezi agakutera etkora ngudo ezo ngudo tusobora genda mukatari semerire nkabalimi abalimi mwina nekizibu ekinde echa nuko tuliyo tubaza habeyi kurora ntinze hinduka ekikumanyisa nti na loan zimukutunga mu banka nazo nzibaberera kizibu abalimi abatale bamu na bamu mbabaza kinte cyo government kubatandikiraho bank hati nkeiwe oba no kigamba hoke echa government kuranti yeja na bank y'abalimi nora government eji tetufire ukurungi government ntujugonza government tujitera karuru government ya NRM government nungi bete chokutera bank yeitu government chikajirema mazuma no twara agriculture loan mu cooperative bank agriculture loan yemyeze mukaga ntumayisa ngweji yebicholi ntumayisa nyo omwani tindumu wakokoa tindumu wa vanilla tindumu kandi zo nizo high crops etusemire kuba ntuteka musente nuko tukalima government katunga musente ntumayisa ngo yemyeze mukaga zikuzo kulima biyimba zo kulima nyanya so itu abandi nibateka ogo mwani ugonza ogo mwani gutwara imyaka 3 kutandika kwana kuja kutunga sente nungi myaka 5 fata myaka 5 ejo watunga roni ya miezi mukaga nujisasura no marao umwana guba kutakabaliza no kurabya kutakabaliza no kukoraki bamanize kuteka ngo koleki usasule roni so tusaba government etereho
agricultural banka yeitu, banka y'abalimi ejikara tukatwine cooperative banka no jijuke tukatucyari bato tukura tutandika gukora waganaga mu cooperative ogamba nyonyi ne farm ningoze myaka 4 myaka 5 za loan bakwa loan eje kutwara obwiri chonka ate sazunu nyowe kutwara sente no amabanja gatulumarake sazunu akwo no twara sente nizangiramo sente za season tuzukumara so tusaba government eteke mu amani erungu ya garo banka y'abalimi. Weitu omusamaliri twamaika kwa muhindo omukanya ono turwe na dembe kasozi Godfrey kando onuni mulimi Nyakabara erirwa hano mu bipende ebye Karusandara wasijja kutsibo eribyo wabiri tsingiro kwa Kinemba kwa mena ninje Mate Ishak omunyamakuru wokwawo hano Kasese district.